أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan Tafsirul Muyassarning uzun darsimizni davomlashtirgan bo'lib, Hud surasining 5-ga kelib to'xtab qoldik. Shiyaning uzun yana darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. Yuqorqi oyat kariminingki qisqacha Uyg'urcha tarjimasi Hud surasi. Naiti shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Bu hikmat bilan ish qilg'uchi, hammadan xabardor Alloh tarafidan nozil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta, aqida ahkam, va'z qislar tafsili bayon qilingan kitobdir. Aytqinki, sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Shubhisizki, men sizlarga Alloh tarafidan avatilgan. Kafir bo'lsanglar, sizlarni Allohning azobidan ogohlantiruvchiman. Iymon etsanglar, Allohning savobi bilan sizlarga xushxabar berguchiman. Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni ömrünglar oxirlashib, ajilinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qilg'uvchiga qilgan yaxshilikning savobini berdi. Agar iymondan yuz yursanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobga qilishinglardan ansirayman. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytisizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Rostla ular, ya'ni kofirlar, Rasululloh Qur'on o'qiyotganda uning yendan o'tganlarda uningdan yushirinish uchun yuzuriydi. Rostla ular kiyimlar bilan chumkinib olganlarida Alloh ularning yushurun va oshkora ishlarini bilib turdi. Allah hakikaten dillardikini bilgüçüdür. Yeryüzündeki hayvanlarının hemmesiga rızık verişini Allah merhamet yüzüstün üstü algan. Allah ularının turar joyini ve ölgəndinkin kömülüdüğün joyini bilidi. Ularning hemmesi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Allah osmonlarni ve zaminni 6 kunda yaratdi. Asman zemin yaratışdan ilgiri Allah'ın arshi su ustida edi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Ya'ni yaratdi. Ey Muhammad, agar sen Makka kuffarlarga
Sizler ölgenden keyin çokum tirilisizler desang, kafirlar çokum eytidi. Bu sözünü içige algan Kur'an fakat röşen sehirdir. Eğer biz ularga nazil bolduğan azapni çeklik vakit çekindirsek, kechiktirsak, ular çokum masxara qilish yüzünden azapni mish tushmaydi deydi. Rastla ularga Allah'ın azabı tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular masxara qilgan azap ularni qorishib oladi. Agar biz biror insonga rahmatimizni tetsak, ya'ni ne'matimizni bersak, andin uni uningdan tortib olsak, u chuqum Allohning rahmatidan umidsizlanib ketadi. Kufron ne'mat qiladi. Agar biz faqirlik, kasallik, qattiqchilik qatorliq balolarga mubtalo qilgandan keyin ular uningga ne'matimizni tetsak, u chuqum mendin balalar ko'tarilib ketdi, endi kelmaydi deb shak shubhasiz xo'shallanib mag'rurlanib ketadi. Faqat baloga uchirganda, savr qilgan, ne'matga yo'liqqanda yaxshi ishlarni qilgan kishilar yaxshilardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular oxiratda cho'ng mukofotga erishadi. Ey Muhammad, ularning ya'ni mushriklarning nemishqa uningga bir xazina tushmadi yoki uning bilan billa uni tasdiqlaydigan biror farishta kelmadi deydiganligi uchun sana nozil qilingan vahiyning bir qismini yetkizging kelmaydigandu. Yetkizishdan yuraging siqildigandi. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Allah hamma narsani tasavvur qilg'uchidir. Allah hamma narsani tasarruf qilg'uchidir. Xo'sh, Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatu. Bu Hud suresi olan bulup, bu sure Mekke'ye, sure Mekki değildi o. Gerçi nim boğan bolsu mu? O Mekke'den başka yere düşken bolsu mu? Ama bu hicretten burun düşken boğaç, onu sure Mekkiye deb atıladi. Bu surenin ayeti 123 ayet. Bu sure asasen İslam akidesinin yıldızlık meselelerini şuna öz koyuna koygan. Tevhid ibaret, risalet ibaret, vaaz, cazat ibaret ve nurgun peygamberlerinin kıssalarını hem öz içine algan. Nima uchun deganda bu qissalarni bayon qilish maqsad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tog'isi Abu Talib va ayoli Xadicha onamiz o'lib ketgandan keyin bu mushriklardan ko'rgan tatgan xafalikning ustiga yig'ib ketgandan keyin ilki nima u yillarning o'zini ommatul huzn deb atlamda qayg'u jili deb ilki 3 yil Abu Talibning jilg'isiga Rasululloh alayhissalatu vassalamning barliq urug' tuqqanlari Bani Hashim qabilasining hammani 3 yil shu yerda bir qo'rshov qilib ularga hech qanday ilm berim hech qanday bir uni bermay ammay hech qanday butun muomalatdan ularni uzgan demak shu jilg'ida 3 yil yashagan. Bu yillarning o'zida shu vaqtlarda tag'isi bir himoyachisi olgan hamda garchi aqidasi men bo'lgan bo'lsinmi hamda burungi ota bobolarini aqidasiz bo'lib qolgan bo'lsinmi ammo rasululloh alayhissalomni nihoyatda himoya qilgan kishining birisi. Bu kishi o'lib ketdi o'sha yillarning o'zida ham kuyimjon ayoli Hadicha onamiz u shu yillarni o'zida o'lib ketdi. Unda ho'g'at Rasululloh alayhissalomga
bir təsəlli bolsun üçün. Yani aslında demek bu sanatçılık gelemez. Bunun burunki başka Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, onun başka ilgiri var. Kiyinki peygamberlerim nurgun, müştak aziyat, xapılıklı kegen. Sen buna sabır kılgın degендек Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu bir kılgın kılış için başka yüzün ilgek peygamberlerine bu aziyet hapılıkka sabır kılışka bir nime örnek bolsun için Resulullah Allah subhanahu wa taala bu peygamberlerin kıssını hem öz içine aldığın bu sürünüzde. Hoş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın isminden ki Rahman ve Rahim boğan Allah'ın isminden başlayayım ben. Elif, Lam, Ra. Bu Elif, Lam, Ra bu huruful mukatta'adın, kis harflerden birikken bir kalam. Bu Sure Bakara'nın evvelinde bunun bayanatı üç ket yukarıdır. Bu mesela e, Arap, Fusaha ve Bulaga, Udaba ibaret şuara yani ibaret bulaga bir tahaddi kada noç olsan bu Kur'an-ı Kerim sen kullanatkan bunun kelimeleri sen kullanatkan muş harfin üzüden muşundan birikken noç olsan sen mi kan bir muşnak bir keltirip bakmamsa Kur'an'ın okşun keltirip bakmamsa bitte darruj bunu tanazül kıladı da Allah subhanahu wa ta'ala bir Kur'an'ın okşun keltirip bakmamsa deb. Kadın 10 sürüm boş keltirip bakmamsa, olav bir muptarayat degендek. Bir özlerinin tarafından tokup çıkman bolsumu 10 sürü keltirip bakmamsa degендek. Hatta bir sürü keltirip bakmamsa degen ahırda hatta şunu gumu ne bagen bir tahaddi kılganda bunu bir meydan hazırlap bagen münazır meydan ruslap bagen. Bununla işgas keltirenmeydiganlığı enek ve hem keltiremegen bunu. Şundan bula özünki azlığını itiraf kıygan mesela. Demek bu Sure Bakara'nın başında bu elif, lam, ra, elif, lam, mim. Bu huruful mukatta hakkında bir nime, bir kalam, idah yukarı ütüp ketken. Şundan kipalansak buludu, ya şuna müracaat kılsak buludu. هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحكمت آياته من الخلل والباطل ثم بينت بالأمر والنهي وبيان الحلال والحرام من عند الله الحكيم بتدبير الأمور الخبير بما تؤول إليه عواقبها. Bu kitap olsa Allah subhanahu teala onu Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşürgen kitap. Ki bunun ayetleri puxta kılıngan. Hiç kandak bozukçuluk, bir-birisi ço doğru gelmeydigan, bir-birisi karşı kip kap kaladigan, o ayet bu ayetke onun hükmü, bunun hükmünü beka kıladigan, yoki davri haqancha taraqqiy qilib ketsin zamon taraqqiy qilib bir yerga gidib ketsinmi davrning oqida qolib qoldigan undaq emas balkim davrning yana oldida yani zamon mush taraqqiyotlar necha yuz yildan keyin shu holat taraqqiy qilsinmi yani bu kitob shu davrning eng oldida turadigan shundoq oyatlari puxta davrning eng oldida turadigan shundoq bir kitob bu kitobni Allah subhanahu taala o'zining payg'ambari Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o'ziga tushadi deydi. Anından keyin bayon qilindi bu surani nim bilan buyruq va cheklimlar bilan va Alloh haramni bayon qilishdan Allah subhanahu taala tarafidan. U kitob bo'lsa, yana qanday kitob o Allah subhanahu teala yani ya ki Allah ki hakim boğan zat. Min indillah el hakimi el habir ikisi Allah'ın sıfatı. Allah ki barlık işküşlerinin tedbirlerini aldın ala onun için tayarlı kılıp tedbir işküşlük ait hikmetlik olan zat tarafından nazil kılınan
buyruq çekilme, halal haramını bayan kılınan kitap bu. El habiri bima taulu ileyhi avakibuha. Ve o işlerinin akıbeti ininge kaytıdıgan, onun akıbetiniki neticesinden hem haberdar şundak zat tarafından nazil kılınan kitap bu. وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها لأجل ألا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له إنني لكم أيها الناس من عند الله نذير ينذركم عقابه وبشير يبشركم بثوابه. Kur'an-ı Kerim'ne şuruş, Kur'an-ı Kerim'in ahkamlarını bayan kılış ve tafsiliha ve ihkamiha ve o ahkamlarını tafsilatını bayan kılış ve onun için hükümlerini ve onun puhtu nime ve o ahkamını tafsil kılış ve tafsiluha ve ihkamha gene ve ahkamını tafsil kılış ve o ahkamını çok nait puhtu kılış nime için fakatla birla şerik olmayan Allah'la kulçuluk kılışınlar için. Çokum ben sizler için ey insanlar Allah Teala tarafından bir nime Allah tarafından bo'lgan bir ogohlantiruvchi ki sizlarni u Allah'ın azabından ogohlantiradigan bir ogohlantiruvchi ve u Allah'ın savobi bilan sizlarga xushxabar beradigan bir xushxabar berguvchi. واسألوه إن يغفر لكم ذنوبكم ثم ارجعوا إليه نادمين يمتعكم في دنياكم متاعا حسنا بالحياة الطيبة فيها إلى أن يحين أجلكم ويعطي كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كاملا لا نقص فيه وإن تعرضوا عما أدعوكم إليه فإني أخشى عليكم عذاب يوم شديد وهو يوم القيامة وهذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله. Allah subhanahu ta'aladan sizler için günahını but kılıp mağfiret kılışını soranlar. Anından keyin Allah subhanahu ta'alaga pushaymon qolgan holda qaytinglar. O Allah sizlarning mush hayot dunyoda yaxshi bir bayashat yashash bilan huzurlandirsin uchun. Ta sizlarning muddatinglar mush dunyodan ayrilish vaqtinglar kelgan qadar. Va bagay Allah subhanahu ta'ala har qanday fazilat egisiga, har qanday yaxshi qilgan odam o'ziga o'ziniki qilgan ish amallardan u o'zining ishininki yaxshi mukofotini to'liq berish bersin uchun uni hech qanday kamaytib qo'ymagan holda allohdan bu alloh subhanahu taolodan gunohinglar uchun mag'firat qilishini so'ranglar, allohga pushaymon qilgan holatda qaytinglar va agar unda qilmay alloh subhanava taolodan gunohinglarning mag'firat qilishini so'ramay Allah qaytmay qilib qolsanglar, ondan men sizlarni enang chaqirgan narsadan yüz yursanglar yoki chuqur sizlarga men qattiq bir nimaniki bir qattiq bo'lgan bir kunning azobidan qo'rqaman o'z qiyomat kuni. Bu olsa Allohning buyruqlaridan yurgan, Allohning payg'ambarlarining o'zini yolg'onga chiqargan inkar qilgan bundaq odamlarga nisbatan cho'ng bir nima qattiq tahdid. İlallahi rucu'ukum ba'da mavtikum jami'an fahzaru iqabe ve huve subhane qadirun ala ba'sikum ve haşrikum ve cezaikum. Allah'dır sizlerinin qaytışınlar. Sizler ölgəndən keyin umuman hammalarınki qaytish o'rninglar faqat Allohga. Unda bo'lgan ekan Allohning azobidan qo'rqinglar. Allah subhanahu va taolo
sizlarni o'lganligini tildirib, to'plab, bir yerga ekilib, va sizlarniki dunyoda qilib o'tgan e'tiqodiy ko'zqarash va amaliy harakatlarga yarasha yaxshiga yaxshi, yomonga yomon jazo berishga qodir bo'lshidir. إن هؤلاء المشركين يضمرون في صدورهم الكفر ظنا منهم أنه يخفى على الله ما تضمره نفوسهم ألا يعلمون حين يغطون أجسادهم بثيابهم أن الله لا يخفى عليهم سرهم وعلانيتهم إنه عليم بكل ما تكنه صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. Çokum aş müşrikler özlerinin dillerinde küfrünü mahfi kılıdı. Nemi dep guman qilib, Alloh subhanahu va taologa ularning ko'ngliga yushugan narsa maxfiy qoladi degan gumonga tayanib. Ular bilmamdiki, ular o'zlariningki jasadlarini kiyimlar bilan o'rib olgan chog'da Alloh subhanahu va taologa ularning hech ishki tashki maxfiyatligining maxfiy qolmaydiganligi buni bilmamdi ular. Allah hamle bildiğalıqını bilmemdi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala ularınki yürek bağrı yani kökrek ibaret sudur mu? Kökrek muş raynemdi bu. Bunadan maksat ne maksat şu sudur düşken kalp maksat. Bakın mahal zikir kılınıp hal irade kılıngan mana batı mecaz mursal degendek. Ularning kökrekni çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bilgichidir ularning kökreki yani demek kalbi yuşurup olgan narsaning hammani bilgichidir. Nemedenti o nurg'un niyatlardan, nurg'un yaxshi va yomonlik qilmoqchi bo'lgan, hozir qilmoqchi bo'lgan va buningdan keyin bir necha yildan keyin qilmoqchi bo'lgan, hozir yo'q u, balkim buningdan bir necha yildan keyin qilmoqchi bo'lgan bu niyatlardan bilgichidir Allah. Ve ularning vijdonlarini va ang yurakniki ichkira qatlamlaridan o hammani bilgichidir deydi. وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لقد تكفل الله برزق جميع ما دب على وجه الأرض تفضلا منه ويعلم مكان استقراره في حياته وبعد موته ويعلم الموضع الذي يموت فيه كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك. Elbette Allah subhanahu wa ta'ala yeryüzünde ömleple hareket kılgan mahlukatlarının canavarlarının hemmisinin rızkısını Allah subhanahu wa ta'ala öztü kaldı. Özün merhamet kılıp. Allah subhanahu wa ta'ala ularının hayatı dünyadaki kayad yaşap kayad makalışıdıgan bu yaşam makanını obdan bildi. O ölgen dinkin kayada defne kılınıqallığı qaysı topraklarda, qaysı kıta, qaysı devlet, qaysı rayon onu Allah özü biledi. Hemmisi Allah'ın huzurçu levh-i mahfuzda nime bu hatırlangan. Hem aşının hemmisinden çok aşkar kılışızattır bu kitap. Aşvakalıkının hemmini çok aşkar kılışıdır. وهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في 6 أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك ليختبركم أيكم أحسن له طاعة وعملا وهو ما كان خالصا لله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن قلت أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك إنكم مبعوثون أحياء بعد موتكم لسارعوا لسارعوا إلى التكذيب وقالوا ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر بين. Bu Allah subhanahu wa ta'ala asman ziminla asman ziminde içindeki barlık mevcudatlarının hemini alt gün yarattı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ersi son üstü kurulgan. Onun bunun son üstüydü. Nima uchun sizlarning qaysini taat ibodatda yaxshi qiladi deganni bir imtihon qilib taqsin uchun imtihon qilish uchun Alloh subhanahu va taolo osmon zaminni 6 kun yaratib mana tamomladi va bor narsalarning o'zini. U Alloh subhanahu va taolo va ma kana xolisan lillahi muvafiqan lima kana alayh. U narsa
وهو ما كان خالصا لله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه u ixtibar, yani bir narsa bo'ldi, u narsa xolis bo'ldi Alloh subhanahu taolo uchun. Allohning payg'ambari uni shu bo'lganasi uyg'un bo'ldi. Vala in qulta ayyuhar rasulu li haula'il mushrikina min qawmika innakum mab'usun. Agar desang sana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ash mushriklarga, sizning qavming uchun bo'lib chiqqan ash mushriklarga cho'qim sizlar o'lgandan keyin tirilsizlar, qayta tirilsizlar desang, albatta buni yolg'on chiqarishga oldiraydi. Deydi bu sen o'qiyotgan bu Qur'on bizga ochiq sehrdan boshqa narsa emas deydi. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْعَذَابَ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ فَاسْتَبْتَعُوهُ ليقولن استهزاء وتكذيبا أي شيء يمنع هذا العقاب من الوقوع إن كان حقا ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب لا يستطيع أن يصرفه عنهم صارف ولا يتبعه دافع وأحاط بهم من كل جانب عذاب ما كانوا يستهزئون به قبل وقوعه بهم. Eğer biz bu müşriklerden azapni ma'lum muddat kechirib qo'ysak, ular zangli qilish yuzasidan va yolg'on chiqarish yuzasidan bu keyin qoldi bu azab vaqti kamidi biz kutgan azobni tushmaydi deb bundoq masxara tariqada mashalaydi. Qanday nasib bu azobni bu azob cho'qim agar tushsa, bu azobni tushishdan bir to'sqinlik qilgan nima to'salaydi? Agar bir tushidi, lekin tushib qolib qolsa, nima to'sidi buni? Hech qanday so'zib qololmaydi. Diqqatki, ash azob kelgan kunlarning o'zida u azobni ulardan hech qandaqcho qaytarayotquchi qaytarolmaydi. Va u azobni ulardan hech qandaq bir kuch mudofaa qilolmaydi. Ularni har tarafdan ular u azob ularga tushishdan burun masxar qilgan mushu masxarga binoan bo'lgan azobi ularning o'zincha butun tarafdan qurshib oldi. Masxar qilgan azobniki ularniki masxar qillik binoan shu masxar qarta bo'lgan azob har taraflardan ularni qurshib oladi deydi. ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش ليقولن عند ذلك ذهب الضيق عني وزالت شدائده إنه لبطر بالنعم مبالغ في الفخر والتعالي على الناس. Eğer biz insanların dünyasında keng kuşadı kılsak, eyvassak, ularının rızkısını mol bayashat kılsak, hayatı biraz tarlaşkan ekan. Elbette deydi o insan, aş vakitte bizde bu tarlık ketdi, bu kapılık tügüdü emdi deydi. Çokum bolsa nimetke tanıgalak bu. İnnehu labatarun bin ni'am. Nimet şu cuhutlukallık, nimetke kabrugalık. Hem pahirdi şu naiti hadneşip naiti kim pahirlinip ketkenlik. Ve insanlığa ve nim kılvagalık üstün kılvagalık. Lakinnellezine sabaru ala ma asabahum min darrai imanen billah ve ihtisaben lil ecri indah ve amilus salihati şükre lillahi ala ni'ami أولئك لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الآخرة. Lekin aşlağı bu zarardan ibaret aşlağı yetken nasi qarta sabr qilganlar. Nima uchun sabr qilganlar? Allohga iymon etganlik uchun, Allohning huzuridan ajr mukofotini Allohdan kutganlik uchun sabr qilganlar, yaxshi qilganlar, Allohga shukr etib, Allohning ne'mati qarta. Ana shular uchun ularni gunohini mag'firat qilib, ularga oxiratda jannatni iborat katta bir nima ajr bor. فلعلك أيها الرسول لعظم ما تراه منه من الكفر والتكذيب طارق بعد ما يوحى إليك مما أنزله الله عليك وأمرك بتبليغه وضايق به صدرك خشية أن يطلب منك بعض المطالب على وجه التعنت كأن يقول لولا أنزل عليه مال كثير أو جاء معه ملك يصدق في رسالته فبلغهم ما أوحيته إليك
فإنه ليس عليك إلا الإنذار بما أوحي إليك والله على كل شيء حفيظ يدبر جميع شؤون خلقه. Hey Peygamber Aleyhisselam ularninki, ulardan küfür ve tekzibni ibaret sen ulardan kögen näsini üzüm bekna çoğun sanap sen biz sana kılan vehini sen taşlıp vehi ve ulağa sen tebliğ ahkam kılmağın kime atamdı sen onu kılmayı tasap koymakçımsan Allah sana düşürgen ayet-i kerim vehinin bazısını sen terk edip koymakçı mı? Ve Allah subhanahu teala seni o nersine okumagan düşür nazır kılgan ve yine yetkizik buyurgan ve onun senin yürügün sıkılıp ola bine kapır oldu bana işenmedi yalgın çıkar dep yürügün sıkılmakçı mı? Şunun kokkalıkıncaktınki talep kaybı senden bazı urunsuz taleplerinin üzerine bazı taleplerini çok ala vecid taannut naite nime taassubiyet vecid banaen bazı urunsuz taleplerini talep kılıdı dep bunun korkup jürgün sıkılıp bazı sen kılgın vehiylerinin üzerine yetkizmek için yetkizmeyi kalmakçım sen yetkizmezlikini ümit kutam sen Ken yakul şunu şık digey ula eğer o Muhammed'e köp pul mal berilgen bolsa ya onunla birle perişte kelgen bolsa o perişte onun peygamberligini tasdiqlaydigan mandaq ahvolligini bastap muşun şu urunsuz sualını soraydı dep muşun korkup san kılgan vehiyinin özüne terk etmekçimsen anda kılma فبلغهم ولا دعوت غن يتزغن ولا ما أوحيته إليك ما أوحيته إليك يعني من sana ini vahiy qilgan yetkizgin emas sen uchun faqatligilan sana vahiy qilgan narsa faqat yetkizib qo'yishlan bor bas Alloh har narsaga muhofazat qilishdir o'zining maxluqotlaridan ish kuchlarining hammasini obdan tadbir qiluvchidir deydi. Xo'sh, vaqt e'tibori darsimiz mushundan bo'ldi qilamiz. Darsimizning davomi Alloh xohlasa ayat bo'ladi. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.